Замислите силу, коя остаже скривена, чекаючи прави тренутък да се манифестуе, чак и када се препущате од мору. Не говоримо о митским оружима или сжайним оклопима, веч о нечему jednostavnijem, dubljem ružariju. Ova praksa se ne svodi samo na puku ponavljanje reči, to je nebeski dar, коđi se nudi unima коđi traže bliži kontakt sa božanskim. Mnogi ga koriste, ali malko poznaže njegovu pravu suštinu, a gotovo niko ne razmatra uticaj ostavljanđa ružarija ispod jastuka. Sveti Petar iz Petrini branio je ovu akciju, obečhavajući 5 dubokih transformacija u duhovnom životu onih kođe je prihvate. Postavljanjem ružarija ispod jastuka, ne samo da otvarate vrata, već stvarate kanal duhovne zaštite kođi može promeniti vašu vezu sa svetim. Tradicija ružarija potiče od svetog Dominika, kođi je ovaj dar primio od Bogorodice 1214. godine. Presveta majka ga je zamolila da proširi ovu praksu širom sveta i tako je ružarij postao duboko poštovana molitva kroz vekove. Međutim, kao i mnoge tradicije, ova praksa je vremenom gubila snagu. Godine 1465 Marija se ponovo pojavila u vaš putalanu delaro, potvrđujući obećanđa data unima kođi se posvete molitvi ružariđa. Obećanđa kođa je Marija dala bila su brojna. Dževa se trudila da osigura da, noseći ružari i moleći s pobožnošću, vjernice da bižu mnogi milosti. Tokom ukazanja od Fatime do drugih mjesta, Marija je ponavljala značaj ove molitve. Može se sa sigurnošću reći da je ružari dar kođi je Bogorodica dala čovečanstvu, jasan put ka duhovnom miru. Sestra Lucija iz Fatime otkrila je da je, u skoriđe vreme, ružari postao još moćniji, sposoban da se suoči i reši najkompleksnije poteškoće. Kroz vekove, događali su se čudesni događaji kođi prku se objašnjenđima, mnogi od njih pripisani božanskom posredovanju kroz ružariji. Italijanske parodice pa put parodice Svetog Petra iz Petrinje uključivale su ovu praksu u svoje svakadnevne rutine, činjeći je čvrsto ukorenjenom tradicijom u mnogim kulturama. Sa Mariđinim ukazanđem u Fatime, praksa ružarija nije postala samo porodični ritual, već i zaštitni štit protiv zlih sila. Otac Pio, sa svoje strane, učinio je ružarij stalnim saputnikom, verujući da gde god se Bogorodica pojavila, uvek je s velikim žarom preporučivala molitvu, i to ne bez razloga. Fra Marcijanu, kođi je provodio vreme s ocem Piom, seća se da svetac nije samo molio ružarij, već je u potpunosti utkao u svoju svakodnevicu. Svaki dan je započinjao i završavao s perlama ružarija u rukama, simbolizujući nepokolebljivu pobožnost. Otac Pio je upozoravao na mračne dane kođi se približavaju, ispunđene sukobima i katastrofama. Njegov savet? Pripremite se duhovno kroz moćnu molitvu. Za one kođi su tražili zaštitu, uvek je video ružarij kao nepobedivo oružje. Pored toga preporučivao je svojim sledbenicima specifične molitve, dostupne u materijalima koje je on podržavao. Ako žudite za zaštitom u svom životu i tražite duhovno spasenje, vreme za delovanđe je sada. Vreme ne staje, a odugovlačenje nije opcija. Jedna od najbolje čuvanih tajni oca Pija bila je vrednost kođu je pridavao Bog u moć oca Pija. Ovaj materijal nudi ekskluzivne i precizne molitve za ključne životne situacije. Pridružite se ovom lancu vere, nabavite svoj primerak i povežite se s neizmernim duhovnim nasleđem. I zapamtite, ova prilika je privremena, ne propustite priliku da pristupite ovim molitvama dok je još moguće. Otac Pio se nikada nije odvajao od svoje krnice. Jednom prilikom fra Marcelino mu je pomogao da opere ruke, a on je odbio da je pustio obavljajući zadatak jednom rukom. Njegova ljubav prema ružariju bila je toliko duboka da je želeo da dan traže 48 sati kako bi mogao još više da se moli. Pretvorio je to u takmičenje s fra Anastasijem da vidi ko može više puta moliti ružarij tokom dana. Kada su ga duhovni sinovi zamolili da naslede njegovo duhovno nasleđe, njegov odgovor je bio jasan i direktan: ružarij. Da bi pobedili u duhovnim borbama, otac Pio je uvek naglašavao da je ružarij osnovno oružje protiv zla. Marija je prisutna u svakoj tajni ružarija, baš kao što nas je Isus naučio da molimo Oče naš.
Отац Пио се суочил s brojnim duhovnim borbama, koristeći ružarij kao svoj štit i zaštitu. A sada, ako ste osjetili težinu ovih reči, ostavite svoj komentar, podelite vaš video i pomozite da proširimo ovu poruku. Hajde da zajedno pokažemo YouTube-u snagu ove molitve i omogućimo da više duša otkriže duhovnu moć koja leži u jednostavnosti molitve ružariža. Otac Pio je preporučivao praksu ostavljanja ružarija ispod jastuka. Šta mislite o tome da sledite vaš mudri savet danas? Najmoćniji razlog za postavljanje ružarija ispod jastuka leži u njegovoj sposobnosti da postane duhovno sidro usred životnih oluja. Kada se tama noći približi i nemirne misli počnu da obuzimaju samo osjećaj zrnaca ružarija u rukama dovoljan je da vas podsjeti na stalnu prisutnost božanske zaštite. Svako zrno je veza koja vas direktno povezuje s Božjom milošću i beskrajnom ljubavlju. Posebno u trenucima kada sumnja i očaj žele da preuzmu kontrolu. Prisutnost ružarija ispod jastuka postaže upipljiv podsjetnik da, čak i u tišini noći, veća sila nas obavija i čuva. Šta više, ružarij ispod jastuka je suptilan i kontinuiran poziv na molitvu. Kada se probudimo i osjetimo poznat dodir njegovih zrnaca, nežno nas podsjeća na važnost započinjanja dana u dižalogu sa Bogom i presvetom Marijom. Ružarij se tako pretvara u vidljiv i utešan znak prisustva Marije u našim životima. Postavljanjem ružarija ispod jastuka uspostavljamo tihi pakt poverenja i svako novo svitanje obnavlja našu veru i ojačava posvećenost predavanju Božjem planu sa poniznošću i uverenjem. Još jedan značajan razlog je transformacijska moć koju vera simbolizuje kroz ružarij. Kada ga pronađemo po buđenju, on postaje tihi podsjetnik da treba da obnovimo svoje zavete vere, predaje i poverenja. Ne radi se samo o ponovljenoj molitvi, već o posvećenosti koju činimo da živimo u skladu sa Božjim načelima, dopuštajući da se njegova volja ispolji u našim životima. Saznanje da nas ružarij prati tokom sna okružuje nas atmosferom mira i zaštite koja nadmašuje ono što je opipljivo, posebno u našoj neprestanoj borbi protiv sila zla. I na kraju, ružarij ispod jastuka pruža neprocenjivi unutrašnji mir. U trenucima kada se probudimo usred noći, s umom opterećenim brigama, izuzetno je utešno znati da je ružarij tu, na dohvat ruke, kao svetionik svetlosti u tami. Bez obzira na turbulenciju misli ili uticaj zla na naš odmor, ružarij deluje kao duhovna barižera, štiteći nas od noćnih napada i pozivajući nas na molitvu, ispunjavajući praznine molitve koje mogu postojati u našem okruženju. Postavljanje ružarija ispod jastuka nije samo pobožna praksa. To je čin apsolutnog povjerenja. Svaki put kada ga pronađemo po buđenju, podstaknuti smo da zahvalimo Bogu i presvetoj Mariji na njihovoj stalnoj zaštiti. Ružarij nas obavija plaštom smirenosti, sposobnim da najnemirnije noći pretvori u trenutke dubokog mira. Nadamo se da ćete i vi početi da uključujete ovu praksu u svoj život, dopuštajući da prisustvo ružarija ispod jastuka osvetli vaše snove i vodi vaše molitve tokom noći. Ova praksa prevazilazi običnu versku naviku. To je način utvaranja puta za duhovnu transformaciju dok spavamo. Ružarij, postavljen ispod jastuka, ne služi samo kao amažlija zaštite, već i kao znak da se naša vera proteže izvan reči izgovorenih dok smo budni. On nas povezuje sa nečim većim nevidljivom mrežom duhovne zaštite koja nadilazi fizičku. Sveti Petar iz Petrini je razumeo ovu dubinu kada je preporučio ovu praksu i kroz vekove su mnogi drugi otkrili da postoji misteriozna moć u jednostavnom činu držanja ružarija blizu tokom sna. Kada postavite ružarij ispod jastuka, ne pripremate se samo za mirnu noć. Pozicionirate se da primite izvanredne blagodati. Te blagodati idu dalje od fizičke zaštite, otvarajući vrata za bogatiži duhovni život, intimniju vezu s Bogom i presvetom Marijom. Presveta Marija je svetom Dominiku dala sveti ružarij u ukazanju 1914. godine i od tada se ružarij učvrstio kao stalni simbol vere, nade i moći. Postavljanje ispod jastuka je način da se povežete s ovom drevnom tradicijom i iskusite plodove ove pobožnosti. Obećanja koja je presveta Marija dala u njima koji mole ružarij su mnogobrojna i puna moći. Moliti ružarij
ili jednostavno držati ga blizu tokom noći, je način da se veruje u njenu neprekidnu posredničku pomoć, koja nikada ne izostaže u podršci. Istorija nam otkriva kroz različite ukazanja da je ružarij direktan dar Marije čovečanstvu i oni koji ga nose sa sobom dobižaju bezbrojne blagoslove. Nema sumnje da je ružarij jedan od najdirektnijih načina da iskusimo božansku zaštitu, osiguravajući da smo, čak i u najizazovnijim trenucima, okruženi milošću i mirom koji samo Bog može pružiti. Sestra Lucija iz Fatime iznela je snažnu objavu. Ružarij je u noviže vreme dobio još veći značaj. Ne postoji izazov, ma koliko složen, koji se ne može prevazići molitvom svetog ružarija. Ovo je poziv svima da se vrate ovoj pobožnosti s većim intenzitetom, posebno u svetu punom nemira i neizvesnosti. Postavljanjem ružarija ispod jastuka obavezujete se na traženje duhovnog mira, pretvarajući svoje noći u trenutke povezivanja s božanskim, dok molitvu činite štitom protiv nevolja i zlih napada. Kroz istoriju mnogi čudesni događaji pripisani su zastupništvu ružarija. U malom gradu Foron, u Patrinji kao i u brojnim italijanskim porodicama tog vremena, ružarij je bio prisutan u svakodnevnom životu. Svake večeri okupljali su se oko kamina, posvećujući trenutke molitvi prespavanja. Kada se Bogorodica pojavila u Fatimi, kao dževa od ružarija, ona je ponovo potvrdila važnost ove molitve kao puta ka usvađanju svih dobara i udaljavanju zla. Upravo u tom duhu otac Pio je uključio ružarij u svoj život, tvrdeći da preporuka presvete deve nije bila slučajna, već sa posebnim razlogom. Otac Pio je postao živi primer posvećenosti ružariju. Fra Marcijanu, njegov sabrat iz manastira, primetio je da, iako otac Pio nije svakodnevno molio više ružarija, nikada nije propustio da završi barem jedan. Započinjao bi jutrom i završavao uveče, pre nego što bi se povukao na počinak. Nedavno je izdao upozorenje, misteriozna kuga se približava, obećavajući da će širiti haos, sukobe i prirodne katastrofe širom sveta. Pred ovom nadolazećom nesrećom preporučivao je da se svi pripreme moćnim molitvama, obezbeđujući zaštitu i duhovno spasenje. Ako tražite ovu zaštitu, prvi korak je preuzimanje knjige Moć oca Piža. U ovoj knjizi pronaći ćete posebne molitve za suočavanje sa svim trenucima i izazovima koje život donosi. Ovaj resurs je dragocen za one koji žele da žive pod božanskom zaštitom i da se povežu sa izvorom duhovne snage. Ne odlažite ovu odluku. Jedinice su ograničene i brzo se rasprodaju. Otac Pio, neumorni pobožnik ružarija, bio je svedok nepokolebljive vere. Uvek je držao ružarij toliko da je fra Marcelino ispričao kako mu je, pomažući da opere ruke, morao prati jednu po jednu, jer je odbijao da ispusti ružarij. Otac Pio je izrazio želju da dani trađu 48 sati kako bi mogao da moli dvostruko više ružarija. Taj žar se pretvorio u prijateljsko takmičenje sa fra Anastasijem, da vide ko može izgovoriti više ružarija tokom dana. Jednog dana kada su ga duhovni sinovi pitali o njegovom duhovnom nasleđu, odgovorio je, bez uklevanja, ružarij. Za njega ružarij je bio moćno oružje odbrane i spasenja, dar koji nam je sama Marija dala za borbu protiv duhovnih bitaka protiv sila pakla. Marija je prisutna u svakoj tajni ružarija, baš kao što nas je Isus naučio da molimo učenaš. Otac Pio je vodio mnoge bitke protiv satane, sveta i iskušenja tela, uvek koristeći ružarij kao svoje primarno oružje. A sada, ako vam se sviđa ovaj sadržaj, ostavite komentar, lajkujte video i podelite ga sa svojim prijateljima. Što više ljudi sazna o moći ružarija, to će se ova poruka dalje širiti. Pomozimo YouTube-u da prepozna važnost ovog sadržaja i dopremo do više duša. Otac Pio je preporučivao da se ružarij stavi ispod jastuka prespavanja, darujući svojim duhovnim sinovima 5 snažnih razloga da prihvate ovu praksu. Prvo, ružarij ispod jastuka deluje kao duhovno sidro u oluđama života. U najmirnijim noćima, kada misli počnu da preovlađuju, dodir ružarija služi kao stalni podsjetnik na obećanje božanske zaštite. Svako zrno pretvara se u vezu sigurnosti povezujući nas direktno sa Božjom ljubavlju i milosrđem, čak i u najmračnijim časovima. Drugo,
Рожарий испод јастука одржава сетшанđe на важност молитве у нашем свакодневном животу. Kada se probudimo i osjetimo blagi dodir ružariža, pozvani smo da taj trenutak posvetimo razgovoru sa Bogom i Marijom. Treće, ružarij ispod jastuka simbolizuje naše poverenje u ljubazno posredovanje Presvete Bogorodice. Tokom odmora, uslanđamo se na njenu majčinsku zaštitu, kao da pravimo tihi pakt sa njom, prepoznajući njenu stalnu prisutnost u našim životima. Četvrto, ružarij nas svakodnevno podsjeća na transformacijsku moć vere. Svaki put kada dodirnemo ružarij po buđenđu, podstaknuti smo da obnovimo svoju posvećenost Bogu, prepuštajući se njegovoj volji s poverenjem i poniznošću. Konačno, peti razlog za ustavljanđe ružarija ispod jastuka je duhovni mir koji on pruža pred zlim napadima. Znanđe da je ružarij pored nas tokom noći obavija nas zaštitom od noćnih napada demona. Često se budimo u tami noći, sa umom preopterećenim brigama i uznemirujućim mislima. To je trenutak kada zlo najviše deluje, jer su molitve oko nas retke. U tim trenucima Bog nas poziva da se molimo, a prisustvo ružarija ispod jastuka postaže svetionik svetlosti koji sija u tami. Aqui está a tradução do texto solicitado para o alfabeto cirílico. Kada vidimo da ne možemo da se odmorimo, često je to odraz duhovnog napada, manevar zlog da nam ukrade unutrašnji mir. Tokom najtiših sati u ranjim jutrima, on nalazi plodno tlo za delovanđe, jer broj molitava opada. Upravo u tom trenutku nas Bog poziva da popunimo tu duhovnu prazninu snagom molitve. Prisustvo ružarija ispod jastuka siđa kao pravi svetionik, osvetljavajući tamo oko nas i podsjećajući nas na važnost molitve. Kada se probudimo i osjetimo dodir ružarija, odmah se povezujemo sa Bogom, zahvaljujući mu na njegovoj zaštiti. Prvi trenutak dana kada osjetite ružarij ispod jastuka treba da bude rezervisan za tu zahvalnost. Ova jednostavna praksa postaje čin predaje i poverenja, koji prevazilazi pobožni ritual. Postavljanđe ružarija ispod jastuka je stvaranđe svetog prostora u našoj rutini, tražeći mir i zaštitu u svakodnevnim duhovnim bitkama. Sada kada već znate prednosti ove prakse koju je preporučio otac Pio, postavljam vam pitanje. Da li već nosite ružarij u krevet? I ako da li ga stavljate ispod jastuka kao duhovnu sidru za svoju noć? Sada kada razumete transformacijsku moć postavljanđa ružarija ispod jastuka, vreme je da vas pozovem da ovu praksu integrišete u svoj život i usetite razliku na svom duhovnom putovanju. Nemojte zadržati ova znanje samo za sebe. Ako vas je ovaj video dotakao i naveo na razmišljanje, podelite ga sa prijateljima, porodicom i svima koje volite. Pomozite da proširimo ovu poruku kako bi više ljudi moglo otkriti mir i zaštitu koju ružarij može pružiti. I naravno, ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili sledeće sadržaje u duhovnosti, veri i pobožnom životu. Aktivirajte zvonac da primate sva obaveštenja i budete u toku sa svakim novim video koji objavimo. Zajedno ćemo stvoriti zajednicu vere, šireći Božju reč i pobožne prakse širom sveta. Neka vas Bog blagoslovi i vidimo se u sledećem videu.